دما خوش ببینرین هجا ایروسی هزیران 2022 روژان روژا پیشمی بویا روی شدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حل بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لحفکرنا دنابرا ترکیه و سوید یا جبو اندامتیا ناتویه هشت کو نرازیبونا لهمبری حکمت استوکهلم زیده به جبرویه که حکمت ولات نچارما کو داقنیه که بده وزیر کارین در و آنا لیندا ادعا کرکو وان به ت آوایی ستوی خواه لهمبری اردوغان نتواندیه پارتیا چپجی هشیاری کرکو پر خطر دما قدر سویده لبر دست دسپوتا که مینا اردوغان به هر وها پارلمنترا کرد امینه کاکاباوجی لحفکران نافبرا آلیان دا وکه روشا که رش بنافکر. پشتی مهرکرنا پیمانا لگل ترکیه نرازی بونین لدیجی حکومتا سویده زیده بون. به تایبتی جی ین جواک و مخالفتا وی ولاتی. Den skulle innebära en katastrof för Sveriges hyresgäster. لیدر پارتیا چپ نوشی داد گوستا تکلداری پیمان داخویانی اکدا و گوت. مبری هشیاری کربو کو اگر سیاستا او لکاریا سویده تسلیمی دسپوتکی مینا اردوغان بیکرن و اف خطر با نها ترکی هول ده ایریشی خاکا سوری بکا و لور آگیرینگ اوه گلو سوید دوان ایریشان دوی چکان بده ترکی آنا گلوی کیشان سیاست وانین مخالف را دستی ترکیه بکا. Ta emot stafettpinnen från en av de mest inflytelserika پارتیا کسکانجی که جدر و دستکی ده حکومت نرازی بون نشان دا. هفسروکا پارتی مارتا ستنوی بانگ له وزارتا کاری در وکر دا کو پرسنت تکلداری پیمان اشکره بگه او گوت. به تایبت مجارا فروتنا چکان جبو ترکیه و هر وها را دستکرنا کسی مخالف فکار زدنه. Som i TV står i TV och säger att پارلمانترا کرد امینه کاکاباو جی مهرکرنا پیمانان دنابرا سوید و ترکیه ده وکر روژک رش بناف کرو گوت. سیاستا کجالی حکومت وهاتی شوپاندن دجبر آشتی و دموکراسیه یا او یک دکاره ببسدم کمجارا باوریا بوزیرا کار درفه آن لینده جاره کدن وره روژوه. Vi hoppas att det ska gå nå enighet om att stoppa kol och olja. دوی نافبره ده شفا سیاستا در ویا سوید کو ده هدف نرازی بونان ده یا آن لیند هول دا هلوست حکومت خور راست نشان بده. لینده ادعا کر کو وان به تو آوای استوی خواه لهمبری اردوغان نتوان دیو گود. دوی کرد بزانه بین کو به وی پیمانه را وی مافی وان نی بین پیکرن. ده مجارا داخوازا ترکیه را دست کرنا کسی مخالف جی لینده گود. حتی که جسدی صد نیه پشت راست کرن که او کس بجداری خاباتین تروری بونه امی تجاری برا دست کرن آوان آشبو ترکیه رازی نبن. بلوکا ناتو یا سودامین به مازوانیا سپانیای لپایتخت مادریدی ده روژا خویا سیامین ده لیدران ده رونشتنا ایرو ده مجارین تروریزم و باکوری آفریقای نرخاندن. دروژا داوی رونشتنی ده وزیرین پاراسن و کارین در و ینسی ولاتین اندامین ناتوی آمده بون. سکرتری گشتی یا ناتوی جان سالتینبرگ ده آخفتنا خویا ده وکرنا رونشتنی ده گوت باکوری آفریقا و هریما ساحلی به هف و گریدای به برزگیریکن اولهی دموگرافیک آبوری و سیاسی را روبرونه. ستالتنبرگ بالک شانسرویه که که اف آلوزی جبر باندورا گوهرنا افخوای و کریزا خوارنی یا پشتی ایریشا روسیه یا لسر اوکراینی زیده تر بو. سکرتری گشتی ناتوی وها گوت جبو تیکوشینا لدیجی آلوزیا حفار امی به هفکاری نخویین لباشور خباتا خواه بدومینن. ناتو دکاره به استقراریه رمجول ببه او تیکوشینا لدیجی تروری زیده بکه. جالیه کدن و سرک وزیرا استونیای کاجال کلاسی جی ده لطقه ده
ji çapemeniyê re axivî û diyar kir ku piştî vexwendina endamtiya NATOyê ya Fîlanda û Swêdê ew ji Rûsyayê li benda êrişeke surprizin. Today, we have more than 100 Estonian servicemen deployed to various international operations around the world, including Afghanistan and Iraq. At the meeting with the Secretary General today, Bi serokê Rûsyayê ragihand ku endamtiya Swêd û Fîlandiyayê ya NATOyê wê rêliber aloziyê veke di vê navberê de têgotin piştî civîna NATOyê wê Rûsya êrişên xwe yên li dijî Ukraynayê jî zêde bike. Li paytexta Spanya Madridê di navbera Tirkiye, Swêd û Fîlandiyayê li hevkirinek pêk hat. Li gorî vê di encama bazariya di navbera aliyan de astengiya Tirkiyeyê ya li pêşiya endamtiya Swêd û Fîlandiyê a NATOyê bidawî bû. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin li dijî vê lihevkirinê nerazîbûn nîşanda. Putin got, endamtiya van her du welatan wê rêliber aloziyê veke û got, divê were zanîn ku Rûsya ji niha OP ve wê tedbîrên xwe yên leşkerî zêdetir bike. Weke din divê Swêd û Fîlanda zanibin eger li wir hêza leşkerî were bicihkirin wê ev yek bibe sedema ku Rûsya bersivê bide. Berê navbera me û van her du welatan baş bû. Lê niha wê wisa dewam neke. Di vê navberê de hate ragandin ku piştî civîna NATOyê wê Rûsyayê êrişên xwe yên li dijî Ukraynayê jî zêde bike. Berê li Ukrayna rewş li gurî daxwaza dilê Rûsyayê birêve diçe di şerê ku bi sedan leşkerên Ukraynî dîl hatibûn girtin de Rûsya dixwaze êdî rewşê kêmek ji be aram bike. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî ragihand ku 144 leşkerên Ukraynî yên ji aliyê Rûsyayê ve hatibûn girtin, xilas kirine piştî vekeşîna Rûsya ji grava mar û paqijkirina mayînan cara yekemîn keştiyên genim barkirî ji benderên Ukraynayê birêketin. روسیا پشتی پیک آنینا بشک جدا خوازین خوین لسر خاکا اوکراینا نهاجی دخواز اتمسفرک آرامی درخپش. دوی چارچوبه در روسیا جگراوا مار وکشیا. Нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. وزارت پاراستنه یا روسیا راگهاند کو جبو وگوهستنا گنم اوکراینا به هسانی پیکوره وان خو جگراوا مار وکشاندیه. Rêveberiya Moskowê jî diyar kir ku wan ev gav bi armanca niyeteke baş avêtiye. Hikûmeta Kiyevê jî ev vekişîn piştras kir. Українці, українки, наші захисники. Di vê navberê de Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ragihand ku wan karîne 144 leşkerên Ukraynî yên ji aliyê Rûsyayê ve hatine girtin xelas bikin. Zelenskî di peyama xwe ya beriya vîdeo de wiha got. Di nava leşkerên Ukraynî yên herî temenê wî mezin ku hatî rizgarkirin 65 salî ye, yê herî ciwan jî 19 salî ye. Beşa îstîxbaratê ya Wezareta Parastinê ya Ukrayna doh ragihand ku ji destpêka şer û heta niha wan pevguhertina herî zêde ya girtiyan pêk aniye. Tevî 95 leşkerên di kargeha Azovstal de bi giştî 144 leşkerên Ukraynî hatine xelaskirin. Rûsyaya ku bendera Berdyanskê ya Ukraynayê kontrol kiriye diyar kir ku ji destpêka şer ve cara yekeme keştiyeke ku genim hilgirt ji benderê derket. Serokê hikûmeta herêmî ya Alîgirê Rûsyayê Evyenî Baletskî got. Piştî çend mehan derengmayînê yekem keştiya bazirganî ji bendera Berdyanskê derket. 7000 ton genim ber bi welatên dost ve ketin rê. Baletskî balkişand ku bendera Ukraynayê ji mayînan hat paqijkirin û got. Keştiyên Rûsya yên li derya Reşî wê ewlehiyê misoger bikin. Hêviyên Tehranê yên vegera li peymana nuklerî ya Îranê ber bi têkçûnê ve diçe, Amerîka ragihand ku li Dohayê di danûstandinê neyekseriyên bi Îranê re ti gav nehatiye avêtin. Civînên danûstandina vegera li peymana nuklerî ya Îranê bê encam bi dawî dibin. Berdevkekî Wezareta Karê Derve ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê got.
لدو حیه هفدیتنین نیکسر بداوی بون. ام لبردکهون جبر کو ایران جارکدن رد کر کو برسوکه ارینی بده هولدانای کیتیا اوروپایی. رایدار امریکی دیار کر کو دانستاندنان دیین لدو حیده تو گاو نهاتیه آویتن. لگوری ادعاین روبریا واشنطنی طهرانی مجارن تتکیلی خواب پیمانی و نی خستیه روژوی او هاگوت. او نه آماده کوبریاره که بده بیکات دخوازن پیمانی کاریگر بکه یان بطال بکه. سفیر امریکای روبرت مالی او گوتو بیشکری ایرانی علی باگری جروجا 28 حزیرانی و بناو بینکاریا یکیتیا اوروپای لدوحه یا پایتخت قطر دست به هفدیتنین نیکسر کرن. اینها همه از محورها و رویکرد دولت. وزیر کار دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان ده سردان خویا ترکمنستانی ده لسر وی مجاره ده وها گوت بو. اگر ده آلی امریکای ده دخوازن جدی هبه و راست به دوی قوناغ ده لحفگرنک پیکانه. عبداللهیان دازانین که ده مجاره لحفگرن ده جدینه و بوی یکی دیار کر که اوش خطین صور این که طهرانی ده چارچوه گوتو بیجان ده دیار کر بو وی تاویز ندن. دانستاندن نافبرا ایران و آلمانیا ده ناف ده 5 اندامین دائمین کنسیا اولکاریا نتوین یکبویی روسیا، دولتین یکبوین امریکای، چین، فرانسا، انگلترا، نیسان 2021 ده لویین نای دست پیکر بو. دانستاندن جمعها آدار وراوستیابون. ایران و امریکا جویروشا هفدو تاوان بارتکن. The deal allowed Iran to continue enriching uranium and over time. ده 2018 ده امریکای به بریار سروک ویدم دونالد ترامپ و جپیمانا نوکلری و کشیا و جاردن دست به پیک آنینه کر. ایران جی وکه برسو گاو به گاو سازین خواهیم پیمانه را وستاند. I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support. رهبری جو بایدن دولتین یک بیان امریکای گوت اگر ایران جاردن وگر سر سازین خو اول پیمانه وگرن ایران جی دخوازه که دسپیک جزاین امریکا لسر ولاتی پرسکری بین راکنن. دمجدارا 2015 ده لپایتخت فرانسا پاریسی ایریشک تروری پیک هات دکلداری ایریش دوزه هاتی وکرن ایدی بداوی بو صلاح عبدالسلام یکو ایریش پیک آن یوی حتی دزندانه ده بمینه. ده 2015 لپایتخت فرانسا پاریسی ایریشک تروری پیکات ده ایریش ده 130 کس مرن جه ایریشکارن بویرا تروری تنه صلاح عبدالسلام ساغمایه. Einer der 1800 Nebenkläger in diesem Prozess der Superlative. دوزا کل دادگاه جزای گران آ پاریسی ده ایواری بتاوی بو. دادگاه بریاردا که عبدالسلام به جزای مؤبت یه گران وره جزا کرن. جبو ولاتی فاس فرانسی عبدالسلام ایسی و 2 سالی کلگوری قانون فرانسای جزای هری گران لی هاتی برین. حتی 30 سالی و نکاره جزای وی وره کم کرن. بریان حال فرانسای 4 کس به وی جزایی هات بو جزا کرن. ده ایریشن هم وقت این هری کجرده که ده 13 مجدارا ده 2015 ده فرانسای هشان ده 6 خوارنگه و بار ستادیومک و سالونا کنسری هاتن آرمانچ کرن. ده ایریش ده 130 کس مرن و 305 کس جی برین داربون. داعش بر پرسیاریا ایریشان گرده سرخواه. صلاح عبدالسلام یکانه اندام شانه داعشیه که اف ایریش بیک آنی و هینا ساغه. ده 2 سال فرانسای ده بسوجه تروریزم و کشتنی هات محکوم کرن. دما که دادگر لویس پریس ساعتک بریار دخوند هاد دیتن که عبدالسلام تو برتک نشان ندایه. شانده ج 5 دادوران بیکتی
درباره عبدالسلام و 19 کسین کبویرتین دارزاندن بریاردا. ji 19 bersûcên din re ji ber sûcên weke alîkariya lojîstikî ji 2 salan cezayê girtîgehê hat birîn. Edalet pêk hat. And I'd like to dedicate my appointment. Serokwezîra Fransayê Elizabeth Borren got edalet pêk hat. Wê tirsa bûyerên sêzdê mijdara 2015 ji holê ranebe. Lê ev ji bo hemû kesên rizgarîbûyî ji bo gelê Fransayê gavek xorte. Borren diyar kir ku ew bi qurbaniyên êrişê û malbatê wan re ne. Ji derveyê Abdüselam êrişkarên din di dema bûyerê de yan xwe teqandin yan jî ji aliyê polîsan ve hatin kuştin. Ev yek ji dozên mezintirîn yên di dîroka Fransayê de bû. Hat ragihandin ku di encama lêkolîneke nav neteweyî ya ku 6 sal dom kiriye encamên ku hatin bi destxistin milyonek rûpel derbas kiriye. Li İsraîlê alozya siyasî rêya çoyna ser sindoqan carekedin xuya dike ji ber ku hikûmeta koalîsyonê di demeke qasî salekê de hilweşiya Serokvezîrê hikûmetê Bennett diyar kir ku ew ê di hilbijartinên pêş de jî nebe namzet. Parlamentoya İsraîlê jî xwe betal kir û hilbijartina pêşwext yekê mijdarê tê li dar xistin. מאזן גנאים אינו נוכח בנימין גנץ Li pêşiya İsraîlê careke din hilbijartina pêşwext xuya kir. Berdevkê Serokwezîrê hikûmetê diyar kir ku Bennett ji endamên Partiya Yemîna ya ku serokatiya wê dikere gotiye ew ê di hilbijartinên bê de nebe namzet. Bennett got weke serokwezîr min hewilda ku bala hemû welatiyan bigirim bila dengê xwe bidin kê. Lê Bennett bi awayekî eşkere ji raya giştî re eşkere nekiriye ku ew ê di hilbijartinên pêş de nebe namzet. Di daxuyaniya ku ji aliyê serokwezîrtiyê ve hat dayîn de hat diyarkirin ku Bennett di hikûmeta demkî ya ku wê bi serokatiya hevkarê wî yê koalîsyonê ya Irlepîd ku niha wezîrê karê derve ye erka xwe ya cîgirê serokwezîr bidomîne. Serokwezîr Neftalî Bennett û wezîrê karê derve ye Irlepîd bîstê hezîranê biryar dan ku bi betalkirina meclisê re hilbijartinên pêşwext pêk bînin. אינה נוכחת יריב לוין Parlamentoya İsraîlê Knesset piştî biryara fesihkirina hikûmetê biryar da ku di yekê mijdarê de hilbijartinên pêşwext bên kirin. Knesset jî piştî diyarkirina roja hilbijartina pêşwext bê dengdanê xwe betal kir. יסמין פרידמן בעד Wezîrê karê derve yê niha yê İsraîlê ye Irlepîd sibe piştî nîveşevê wê bibe serokwezîr. Lepîd wê bibe serokwezîrê çardemîn ê İsraîlê. Bi hilbijartina pêk bêre wê bibe ku di nava 4 salan de hilbijartina pêncemîn têl darxistin. Skoçya dixwaze êdî weke welateke serbixwe tevger bike. Serokwezîra Skoçyayê ragand ku ew bi biryaran ku di payîza 2023 de referanduma serxwebûnê li dar bixin. Serokwezîrê Brîtanyayê Johnson jî dibêje ev yek nepêkane. Tevî ku hikûmeta İskoçyayê di referanduma berê ya serxwebûnê de biser neket dixwaze referandumeke nû organîze bike. Serokwezîra İskoçyayê Nicola Sturgeon di axaftina xwe ya parlamentoya xwe cihî de wiha got. Ez dikarim eşkere bikim ku hikûmeta İskoçyayê pêşniyar kir ku referanduma serbixwe di 19 Cotmeha 2023 de pêk were. Li gorî serokê Partiya Serbixwe SNP Sturgeon ji bo ku referandum pêk were pêwîstî bi erêkirina hikûmeta İngîlîz heye. İskoçyayê di sala 2014 de ji bo serxwebûnê referandumek kiribû ji sedî 55 beşdaran xwestibûn ew di nava Brîtanyayê de bimînin. Cost of energy, our plan for a stronger economy certainly means that we think that we're stronger working together, but we have good relations. Serokwezîrê Brîtanya Boris Johnson têkildarî dengdanê dibêje ku
رفراندومك بفي رنگی تنه نفشه جارك تکرن. ستورگن دیار کرد که او آماده که به سرک وزیر انگلیسان را گفتگو بکه و دست نشان کرد که او نهیلن که دموکراسیا اسکوچای به محکوم بوریس جانسون. سرکومار اسکوچای هر وهاش دادگاه بلند خواست که دیار بکه که پارلمنتویا اسکوچای دی اره کرنا حکومت انگلیز دکاره رفراندوم بکه یا نه. دادگاه پشت راست کرد که او دوزه بنرخینه گر دادگاه ویه که اره بکه و سروک سر خبونه بسر بکه و گر دادگاه لدجبر وی بریاره بته ستارگن هشیاری دا که وی جاری او هل بجارت ننگشتی ین سال 2024 که تی تخمین کرن بین کرن و که رفراندومک دفکتو آنگو نفرمی بکار بینه و بتنی خالک سر خبونه هبه. گلو دوی اسکوچیا ببه ولاته کی سر بخواه یا نه. نوچین من بداوی بون هر شد بختار بن.